Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na poluan. Lagip. Ti napalabas. Nakunak nga sa mga pampanawan ni Tatangket saan? Manong, mawatan na ko ma? Ay, ano tulong bang mawatan ni ka? Nakalawlawag ti amin. Muna-unay, si Katiburadek, kada tayo nga 5 nga kakabsat, ket sika, ti awang pa'y asawa na, iso nga sika, ti kabalay ni Tatang, sika, ti kadkadwa na, sika, ti mga sikasuking kuwana, nagro na, ada sakit na, ano nga makapagtrabaho, sa mungkat panawan, sinungat bang kita king kuwana? Manong, si papalubos mo ti Tatang kanyak, apin santa ka palubusan, talaga nga santa ka palubusan, nagsipot na saan nga mabalin. No ko namin nga saan nga mabalin, nga panawam ni Tatang ket saan. Adarapahap kumanong. Kada amin magtatayo, kada darapahap tayo. Diyak kaya't may tulad kada kayo. Ano nga papanam? Papanam nga ron. Inagjilawag. Nagtakabagyan tayo sa diyay. Inang patulong kadakwada. Kabagyan? 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 Aya po, aya barok. Hading ko. At dapat ang saanda nga tumulong dito nga kabagyan. Dati pagsasaod na. Napiyapay digri sa mong kabagyan, ta makatulong da. Ngimti mismo kabagyan. Iso nga saan ka mapapano ko na katsaan. Saan mo pampanawan ni Tatang? Manong, sandak nga may gawin. Kayat ko nga sapulan tigasat ko. Sut ga po, nangakayat ko, ti pumano dito'y. Diyak kayat ng talinaedak iti kinakurapay. Kay nangigan, papagayam ket may salay nga paset, dati pakasaritaan, lagip tinapalabas ni pagayam te nga amante iti probinsya ti Cagayan. Ngayon tayo pinauluan iti Kabagyan. Budno nga tati ko nada, nga Kabagyan pa'y kaya tinakaamo tulungan at makunayo. Depende ti klase ti Kabagyan. Okay. Kaya padaanan nyo, tintay ito padang ituloy yung padang ibasa, dato'y ababa nga lagip tinapalabas ni amante. Abay sa kanang kitintay pagpilian para ti panakapili the best letter of the third week iti bulan ti June. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya ti program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Iti panang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Abang-abakan nyo kadagitag kakadakela premyo in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ito, pakinggan natin ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly
ket agorder itan. Yum 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 letson. Freshly made in Honolulu, Hawaii. Yan. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Ito ba sumarulong at denggan dito'y panagyaman kan awis dito'y fifth grand finalist tayo. Congratulations! Iti fifth grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentensidro Award, awan sa balinusan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay, a.k.a. Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan. Tapos mababadasan nyo met ti mga bak pabagayam. Dudakkel na kiti premium, ang uray kada kayo, kakapsat. Malaksin iti weekly and monthly prices at ang uray nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat bit iti 5,000 pesos. Ako, dadakkel iti premium. Kapsat king gayam, isang maawis king agsurat. Ayan. Di kiti madamang agbibuhi ata, pag-share. Ayan, umpay ti makitak na ag-comment. Kaya tayo na ka man kablawan, na kita birthday today, itong aldaw ka nag-anniversary. Ayan, June 17, itang aldaw, kapsat, Miyerkules. Happy birthday ken ni Marites Abiug. Ken happy wedding anniversary kada kagawad Hill Castillo, ken ni Aurelia Castillo, di Kabungaan B. Lawag City. Ken happy advance happy wedding anniversary kada Compadre Andring, kani Comadre Eli Magawisan, ita Kasilya Macarilcos Norte, into Nabigat. Yeah? Into Nabigat, ag birthday met ni Walden Galapon, ita Abu Dhabi, kasama tayong kini Nick Alegre Jr., iti Kanlungan San Jasmine Cagayan, nagramo met tayong to my anak, Eileen Istabillo, and to my apo, Gabin Guillermo, nagabukin ni Erlinda Istabillo dita Hawaii. Kaya amin nga-birthday, di masangwan nga daw, happy birthday kada kay amin nga sangapada. Okay ba? At ito yan ni Erlinda Pantirosete, agbibuyan kada tayo. Good morning, Sir Nemi, kunana. Oray mabuya yo dito, iti pakasalitaan ni Amante, iti probinsya ti Cagayan, nga pinauluan ti Kabagyan. Kaya tumadladinggan, buyain into no aldaw, 12:30, aginggat alas 2, iti programa ti nga lagip ti napalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag. Ituloy tang rutin nga basa, dati pakasalitaan ni Amante, iti probinsya ti Cagayan. Kas na ibagay tayo ni manong ko, manong name nga inauna, nga 5 kami nga kakapsat, 2 nga lalaki nga nauna, sa 2 nga babae nga manangik, siyak ti naudi, siyak ti burdek. Manong name karadradwar ko ti high school kadadala paap ko. Malaglagip ko, iti sakbay nga natay din nanang, nga de bagbaga na manong name nga kapsat na itilawag, nga kasisingitan nga kapsat na nga adyen na. At Juju, tinagan na. Nagpagada kinitatang nga mapanak makigasang gas sa pulit dagiti kabagyak sa Jalawag. Kayat na, ngem dagiti kakapsat ko ti madi manong naming nagpilitak. Talo nga sakong akalog, kan talumet manong naming nga ubog ti labig ti balon ko, ket napanak amis mo manong naming ti lugar de dinanang ket nasa pulak ti kasinsin na ni Uncle Agapito. Et dinamag ko kadakwada no sa dinut ayan ni Uncle Juju nga kamsat de dinanang. Impatulduda manong name ket kastaon iti ragsak ng Uncle Juju kini Auntie Heidi ken ni Cousin Lani. Manong name nakabagbasan dagiti kaanak da malaksid kini Lani nga burdek. Third year college nanton iti portion nga nursing. Ano mo ti koyet mo kurso ang insan? Accountancy insan. Kabayatan manong name ngagtemtempla kami iti kinaros ko nga kalog sa ako yung ti pizza sa naginatasan at kasto na ti pagsasango mi kada uncle, auntie, kini Lani
nga agmimirian na po maramanami man ang tikalog kagayan kaanakan huwan angkel ken ubog tilabig taluda ta angkel ng imbatik kini angkel agapito ti maesa ken datay talo nga sako idi tikalog ng imbatik mat di maesa diyan una kastet agkakabagyan agpapinna na agriren naman agriren ririn naman. Jak may kwet abon. Agkakabagyan. Agtitinulong ko na yung kelso ng mahak dito. Dati plano kita agbasa. Kit pagsalita amin to ng agasawa na ita. Daddy, Mami, orit ta siyak mo dat pagbasbasahin yon. Bali duwa kam nukan kini insan. Kayo dahil taan. Tumulong ako dito ng kel. Auntie. Siyak tagtagibalay. Mutla tagluto. Siyak tagluto para maramanan nyo. Alawad la. Point. Pagsalita amin to kani antim. Ko na pagbasahin na. Nasapak nga root manong naming agring itibigat. Siyak tagluto, siyak tagdalu, siyak tupayin taglaba. Okay lang ko na. Tama na maayan daan ti kinangkel. Kastamat yan kinilani. Again ka, napan ako nag-enroll. Nagkuyog kami kini-insan lani. Agkuy-kuyog kami nga mapan, saka magkuyog nga gawid, first year ko, third year na, manon name. Aging ga, hindi ta, ada akong di third year college, naggraduar maten ni insan lani. Dito'y kun nga naamuhan, na maamu, manong name it, na magpitik ti puso. Isa da ito'y ni Ivy. Idagam amu kami na amuak ng taga-kayan. O kabayan. Agpadpada kang pangaili. Saan kam lang padpada nga barangay man. Working student ka man? Saan? Kabaylan da amang kiniyang di agpawit na para di pa nagbasa. Kasi ka. Harig na working student. Ngayon babayan ti tulong ti kabagyak. Ti Uncle Jojo, kani Auntie Heidi. Isa't pagiganak, suda pang papabasa kanya. Kadagyamang ka, tadakas kadakwadan nga kabagyam. At doon dito agkakabagyan ng saan ang titinulong. So nga rod, kanya-kanyang klase ti ugali ti kabagyan. Imbagta na at kakabagyak, akas kinin Uncle Jojo. Iso nga ti ko na idinanang kong kasisingadan nga kapsat na. So datat pinampanunod ko, kata, nastoy, nagbalik aging ka manong naming at dan na bukel nga relasyon mi kini Ivy, kat adarigi di kundaw, nga date kami manong naming kat maarakop ko. Ivy, Ante, Ante, sampay lang ita, agdaduar tapay, sampay lang ita, oy, rinespetok da ita nga desisyon ni Ivy man. Aging gana lang tarakop ken bisito. Aging nga di napupuutan na nung name ti paglabas ti panawen aggraduar kami. Ket ni Angel manong name ti nangabay kanyak. Congratulations. Mapagraduar ta kamadlayan. Mabalimin ti agretiro. Unang ken. Ket utang ko na yung bagalakam kada kay datoy. Si kamot lang nakatulong ken ka. Taura damang tulong ken ka kabagyam no sa mga tulungan ti bagi maun serbina ken kang runan ti aming pagyamanam ni Apo Dios. Unang ken. Nerwar ko manong name ti panagtake ko ti board kastamot ten kini Ivy aging kang addan nakasagana agurpore nga pagtrabahuan mi dito ili mi. Simrekak manong name ti Treasurer's office iti munisipyo mi nagastrikmet ni Ivy kas nurse iti government hospital iti ili. Aging ka, manong name kalpasan, ti panagurnong mi, pinarenovate ko, ti family house mi, di makil, manong name pimintas, pinadoktor ko ni tatang, at least, napaot pa lang ti biyag na, kunakin ko nang agayuang kay pagkadag ti apu ko yung kanya. Siyak kabrudek ti kadwayo, dakam mga sikaso ka na kayo. Hindi pa nag-asawa min, manong name, siyempre, naala ko ti amin-amin na. Oh, amante, Ivy. Ivy, amante. Oh.
Awen manong nimi kasta unay ti asog kanarang eng titunggal may sa kada kami kang kanayon ngagmaris roses ti rabii ken ori payat dadi kiti udaway nga aldaw. Naparabura kami ti talungan nak manong nimi. Ket nakananama tinaranya ka masagbayan dag sipud dadua ka mga trabaho iti asawa. Digidi kahapsat ko manong nimi no adda problema daw may damatagpatulong kada kami. Barbaring ano danto kaanakak nga mayat tong agbasa ta pagbasayan misakbay nga agbasan tumatan iti kolehiyo digiti tadluan nak. Dito nga rin, ti pagkasarita ak manong nemi ket thank you tilaing mo nga nang ibasa ket sabi ko ma dapat na ibatig nga adal liliwaken pagsarmingan ti biag. Tungar lagyaman nga pagkayam mo Amante iti probinsya ti Cagayan. Oy, thank you very much Amante. Iti panagsurat mo ket kas na kunak kadagitay ag nakakabuya ita inton aldaw metlaeng nga napimitas ngayon kay panangbuya iti pagkasaritaan ni Amante di probinsya ti Cagayan. May siyang tayo pagpilian para ti panakapili ti best leader of the third week iti bulan ti June. Kablawan tayo ni Lowell Tangunan di Honolulu, Hawaii ag buya kada tayo Lowell Tangunan. Kasama tayo kay Mr. Aurelia Fiesta Jr. di Hawaii yan amin kayo. Ni Erlinda Panterosete, magustuhan niya di istorya, dapat dito ni Erlinda Stabilio, ni Soldad Nilo, ni Josephine Stango, kaya dumapay dita nga agbuy-buya. Okay, kasi na ko na kita, daggan yun ulit, into no aldaw, 12:30, dito ipakasalitaan ni Amante, napimbilas pa na kay portray na. Kahit sumarsan no, madamdama, padaanan dak itidir manong nemi, another Father's Day story. Salamat for watching.